The Iteso Cultural Union Ichu has announced the new changes on the dates for the celebration of the third coronation anniversary for His Royal Highness Emorimori Papa Iteso Sunday Paul Emolote Tomeileng. So ijalo lone anu ay kwenyaran ateker ay napeta anu ipunto so ngaren ikamana rake dai no munum pake ni sibo kina papa Paul Sunday Emolote Tomeileng ko pe mormore lo uniet no ko atekera ko na kai Iteso. The changes were declared by Prime Minister Andrew Chole while addressing the press at the chiefdom headquarters, noting that this year's theme is aimed at addressing the education challenges in Teso sub-region. So epuchitilo kwa pijenioni kere ja inikini olapala itomonet akaisara no yare nini karo. So karuti lo udietelo mama epuchitilo lejo na kaisara no yare kunye kakindo na kaisara no kanyi na mukaga. Araiti akaisara no yare na uniet kunye na kaisara no kanyi na mukaga. So luipue minasa ingiti be nyobo eka kinere. Wapi jenioni abu eri ongere la seo eka kake parasha no nominating Aireboro members of the parliament arelelo saira bet tona igwa kita kaisara no yare kita kaisara no uni so apotanyu tube retokina kida okaparan ate okidwelo ipu ekotos kesida ajaikin toma napeta ok so apota chamu tube mamikoto anyu be jaunation stoma so apota chamu tube oloto beridwelu to mai wadi kaun kaisara no yare kita kaisara no potu kesida jaikin ay numunumuna kaisara no kai na mukaga ne jaikin bukedia so otoma auria napeta no ibore ne Paul lolo karwalo arako una kirot ne karwalo nesi kama narake la kirono shoman so kwa pijenoni kerebe ono tesa ne ijoni kwa kama narake la kirono shoman so etojoka papa be karulo ekola kiroto era una kirono kama narake ne aitu shomo kidwe so otoma napeta ngo ipuiboro dalwe jasi toma napeta no apakingini jaita gare saula shoman lo kidwe kero tesa pero ete garo kapaplada na kolong na Teso ebeta bolasha chaja unikere puiboro leje kinostoma toma napeta ngo konye akodongo jasa etsinyi kokin ibore na pola pakingin ina kere desa kero ni kama nakedinyo shoman ija anu chengunda so apakine beta ete gare saula shoman so lolo di jari ne itamita anyu bipone shobali dumuna isirigin ngara kino kidwe tete apakin lo saita gare saula shoman aragola na shoman ngin oja iberidio bore toma so ijalo lone anyu be itomokit akirit ara inati ni baka situ marathon kila msugu kwenye boro of course kila tesa ara jongo ara kirite kwaen na inyara autoritunga kere abune ragwel igisatin lo jasi neto matukot no euta gwelanar itunga mkerelo kosa jaikini apakina no akirtangin. Ochole noted that the kingdom is as well focused on addressing the growing concerns of idle young people in Teso sub-region. Okidwe ula utasamanya na kedishak okidwe kwa nalo men ija utene totally tomoki ngange na rauti chewi koko rauti choka dibong so epone balinga rakinoni papa. On the other hand, the presser was also joined by Peter Emmanuel Eriaku, the executive director of the Iteso Cultural Union Development Foundation, HUDEF. Yasetidu Apollo Raunosi Sapa pesuru no kana jaskede putting on le koti kapun agiasido kana aperuno ni tumorot ademi kapun ay bunga Raunosi do kana walk so lo ay buses pape moro to machobe uke e balebe idwe nguna jawta do ketaitingin elomut na arai aterekinos kedatio kiso so oni kwa pateker na Iteso erai ningosi tine jaoni anyu nobe isoma unu no ipedori ano itemo na toni singin eroke munara noi so ngesalom nawo mishoite balabe amote poneli duku ne riago lelo se itemono kinato kisongun o white na lo egegele e wa edope ngesa duku ne somerongon le poti du enguno le bakazimu sugun be drop out allo stetoma anadu mna itutu honori ne kudore ngara ni kesida age una jar so imuno be etukuno sapia ino de lo sai tuka ngoni kar mamera lo be no petukuno kara lo pa logo ngeste monta kilo mam erai bo lo sa som ngini karu so imuno be
iya saituka pia ibuno na dukun bore bakai ateker skilling institutes ne tutonore dwe kata isese no boje jautene wok kopoka nadi ne roni etam to sauri akano utaman etam to sidwe da no utaman konyi dumun jobe ingita kiniko ku atukona ngono no sinia atukona kanyape no sinia dai tube jok konyedo anu adoke taiti ne chani to kala lelo mutorngesi ko kungina isalo re kida makesi nino ejo kuka paka do ne munaro paka ni rano chepa ko woke ei tegiar ei riagolo apotageo tuke dawo mishoni malabe ujai kina kirit egwelaro kesi lukumina kaisare ngun ijai garama na leto romunisati konye jai dobo bepo ngule baka ibelo marto muriagolo inyo pape mor so ne gwela je dio sati kere yuta jodale mune igwa kinai oriago ngon egwela risati nlu ilukumina kaisare ari tacha jo direct bikasiri ginilu yawe kasati konye ari lu anajo ipedori jo jukar tomolago idoko de doji lukumini kan akepoletaji doji lukumina kaisara lukan tete rikanyi ngunu oinu nere dojo isata ne jaijo akepole jasi be nguni yare lukumina kaisare anwa eni jaw ni loke chut bogwela loto lukumina kaisara lukan anwa lu apolo le balabe apolo ngaswa jukutu loka so akota iliponi ebe ai boisho negula na research ndu na soditiber ngese office wokolo ichulo bujo ne dumun jo sane dumun je sati uta igwa kina ina peta agwela na ruo bisati ni lu to my boisho no ilosete ichi amenin lo ichu o districta alimo kinsobe igwa ikisesi ne dumuna titu ngana ilosi bobo ai gwa kini gwenelu toma o yape sinilu aluye muto kwana te Top Radio VOT Veritas Continental kwaine jalupe chamu tosbe isodi lose kwa kinai engara kinagwela. Meanwhile, before the celebration, Information Minister Stephen Ojachor added that on the 21st of October 2025, the kingdom will be set to first launch the Akalia Development Foundation, explaining its role in the Sosa region. Akalia Development Foundation atukot eriongetelo adau toto Akalia ladat atukot apukor ngaren kide toto Akalia na ra peleunan isai kwa patukota isai kalia anyu bi yunai kina inapa kina ai galigala mumu okalia anyu bone be polo unetidu elupe suru o polo uneta doketa ne pite ne okolo iteso o jenete inono apara shanu ijai manya beru imanyi jo sese ne jautene konya idolo jore mami alo pejena ipoecha doi mami ajena isudebo akobo mami etiro rida so ikota anyu bone be polo unetidue ojenete inyamata ok kede polo ipoere kwapo niteso nyekisa olioro rot alo ikotoroni kesa itorite kapenyo kapate kerna iteso so ngin ngese dio petoto moboro lwe uta eriongetelo aswam anyu bone be itirisharo ne namba loidue wepa anarete usomeroi apolo ke bone be ai gali duelu ai topolo unkezo tomado ketaite na aminasio man omenas boba tukotoda omenas bobo inono dalo iteso akiro nwe ngape ne baka ba munarusi kwa naipole ngapi atidue idumani joni akiro nwe baka ibeli ngete kwa nidue amunari alingana kinaelo ikoto saa ngole ari bone be edukora peso rabe koto abilibila na ikalia amumu okalia ngunu kere eranu adao kwa natukoto alachu na ipone lwebe ito right moki nyesi Akalia Development Foundation na beta launching out era si akaisare ndiope alaije obukedea. Teso Express Media reports.